Ćao ljudi, dobrodošli u novi video. Danas ću vam pokazati jedan novi trik. Ja sam ovaj trik radio pre jedno 2-3 godine i uspjelo mi je. Ajmo danas da pokušamo zajedno da ga odradimo. Ako ste vidjeli u nekim fancy prodavnicama one flaše koje su izvijene ovako bukvalno, ja ću vam danas pokazati kako se to radi. Nećemo napraviti bukvalno spiralu, ali savit ćemo flašu, na primjer po 45 stepeni ovaj uglić. Ja sam uzeo 3 flaše jer možda bude fail, možda nam pukne flaše jer treba tehnika dobra da bi se to odradilo. Pre nego što krenemo da radimo bilo šta, ovaj video je sponzorisan, tako da idemo prvo na jedan super website pa nastavljamo dalje. Ćao ljudi, dobrodošli na boosteroid.com. Ko bude želeo da proba ovaj sajt, imat će link u opisu videa od svega što je potrebno. Ukratko, šta radi ovaj sajt? Ako imate mnogo loš kompjuter, možete igrati na svom lošem kompjuteru bilo koju igricu, na primjer FIFA 20, Apex, Fortnite. To su jako zahtevne igrice za igranje, treba vam onako mašina malo bolja, ali ovaj sajt omogućava to da preko njega možete igrati bilo koju igricu na bilo kom kompjuteru. Kako radi ovaj sajt? Fora je u tome da imate, na primjer, u vašem kompjuteru, ako su mu lošije specifikacije, imate, na primjer, instaliran Fortnite, pokrenut ćete Fortnite preko ovog sajta i on će se otvoriti u novom prozoru, u pretraživaču i tako ćete igrati Fortnite. Samo je bitno da imate dobru internet konekciju. U posljednje vreme dobili smo 2 update-a na ovom sajtu. Prvi update je to da možemo igrati igrice i na mobilnom telefonu pomoću kontrolora, a drugi update je da su spustili cene neverovatno ako se pretplatite, odnosno subscribe-ujete na više mjeseci. Ajmo da probamo kako ide ova igričica. Ok, ajde da pokupimo tu neke stvari. Evo ga čovjek. Ok, radi sve super. Još jednom ponavljam, ko bude želeo da igra na ovom sajtu neku igricu koju ne može da igra na svom kompjuteru, imat će link u opisu videa. Ćao. Evo nas nazad ljudi moji. Kao prvo, ajmo da sklonimo ove pune bočice, nadam se da mi neće trebati. Ostavit ćemo samo ovu flašicu. Možete raditi ovo i sa drugim flašama, na primjer od Lav piva, na primjer. Isto može da se radi. Mislim da je malo deblje staklo na flašici od piva, ali dobro. Kao drugo, treba će nam jedna rukavica, zato što ćemo ovo morati da zagrevamo. Treba će nam klešta, treba će nam žica. Sa ovom žicom ću vam pokazati šta treba da uradite da biste istegli bukvalno ovaj deo. I na kraju treba će nam plamen, i to jak plamen. Kao prvo, ajmo da osjećamo jedno parče žice sa kojim ćemo kasnije da istegnemo bukvalno sve to. Ok, idemo. Malo je žica tvrđa, ali dobro, šta da se radi. Napravili smo ovaj prvi deo, kao što vidite. Sad ide drugi, sad nam treba flašica. Idemo sad sljedeći deo. Ok, treba da stegnemo ovo sve lepo. Ovo može i rukom, dobro. To smo odradili. Sad, ajmo samo da provučemo to i da zategnemo ovaj deo, da napravimo. Ok. Evo što treba da uradite sa žicom. Evo pogledajte kako to treba da izgleda. Mnogo je prosto. Sad možemo krenuti na zagrevanje. Ajmo, kao prvo treba da stavimo rukavicu, pošto će flaša biti mnogo stepeni. Idemo da uzmemo ovaj brener i krećemo. Fora je u tome da izdalje ovo sve zagrevamo. Valjalo bi nekako da ne zeznemo ovu dole marku, što se kaže, ili ovu nalepnicu, ali dobro, ajde vidjet ćemo. Ajmo polako. Posle 10 minuta. Opa! Nećemo previše. Idemo lagano. Ovo na kraju što sam dodao brenerom, fora je da se ne ohladi brzo. Ako se ohladi brzo, dolazi do pucanja. Znači morate polako, onako kad je istegnete, da dogrevate i onako polako da se hladi, da ne bi došlo do eksplozije. Evo, posle 15 minuta flaša se ohladila i možemo polako krenuti, ja skidamo žicu.
ali moramo mnogo lagano to, jer je ovaj deo sad dosta tanak i može lako da pukne. Znači vrlo je bitno kad zagrevate flašu da posle istezanja dogrevate flašu da bi se polako hladila, da ne bi pukla. Ja mislim da sam to već rekao, ako nisam da ponovim. Ajmo lagano ovo sve da rastavimo i da vidimo šta smo mi to danas uradili. Jesmo malo oštetili ovo dole šta da se radi, to možemo uzeti od druge flaše pa prelepiti, ali to nećemo raditi u ovom videu. Naprimjer, ako neko hoće baš kući da napravi ovakvu flašu krivu ili drugačiju na drugu stranu ili malo duže, može prelepiti od druge Coca-Cola da mu baš izgleda dobro onako da stavi u raf. Ajmo samo lagano ovo da ne pukne. Flaša nije totalno hladna, topla je, ali može da se drži. Ok. Idemo da skinemo ovo lagano. Mislim da je flaša dovoljno hladna da bi mogli da prespemo ovu Coca-Colu u nju i da vidimo kako to izgleda. Možda ćemo malo prosuti, ali šta da se radi? Uzet ćemo krpu. Samo da vidim kad Coca-Cola dođe do ovog dijela gdje smo zagrevali, da li će pući ili ne. Trebali smo da sačekamo još malo da se ohladi, ali je dobro. Idemo da stavimo još čep. Ok. Ja rekao krcnu flašu, dobro je nije. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam što ste gledali i vidimo se vrlo uskoro. Ako budete ovo radili, nemojte sami kod kuće, malo je opasno, vruće. Imajte pored sebe nekog starijeg, tako da, čao!